Dia kaping rawa bangku mungkin senior pastor kaitan asal senior Waporan koros sompeta koros periamasi soskoa periamasi inter Saksasione kemayo bene sosko ai wala ka bene wala tingay bat wonde ma de merka ya tane aga wala tiki sa kalwa de bias kapila beler re samsaskos sangin kapay kakalangan ng lipak bagian sasyon may kamera ng sasyon ng mga kape sasin sangoy sipin January din me mau tulu sana mau kauno sa sasi sa karata sa dinan panati agsigla dan kaudek pan kariyaw kapungang reya sasi parman kapungang reya sangna kan pulpon sasi pulpanik sasi auteng sasi sakan ngin sango sepin paru dito ang sogismo kalapay gila sakan war kauno mamangi kalangan ng sasi karata sermen wias kapungang rin tagariya panining koros na wiya apalik sasi na paroma kalangan ko masi kauno may kakaching way ama kaping kalangan umayin kiyang kis ama kasilang kis makarayang kauno magmawiyan karata sermen kaping kalangan Tesek kapungan komasi yun mumoso. Umaga sasingkan pas penet uya sasi. Mere mewe ko sompan. Kau te pasasingkan kap nga kaun. Kau te kan ni mare. Baso megos magayo mo sang nga kaun. Ba limpag magkan biya magparas. Kareta. Meme bulan kis karwet itu. Cakap nong barusia, bangai bayu sisi makan, sakata asokisme, te sosuma komasione. Jangan sempetak, ramen, imen, William dia, winin kalawet. Nanti kita paman kesal terpasang parman ke. Minister tak, kita mahu. Hai, bakarin mau apa? Pakai komodi. Sama saja ni upah dimana. Okay. Jangan parmen. Main sansal papa parmenen William Tirasi apa kan awak tu? Namun pas last ni pong tu, tangan pas senior sak puliksas. Ang kasampan kinakapoy na sa karata pa. Hindi makakalwa sa akin ang otso. May mga isang takita senior na pamkambo di antik sa asin mong otso. Mga nikarit kairla sa asiyo pa na nason kumunan ito. Ang kamunso ng otso. Supitak. Ang mati kabut kalangan na amoy katiyan na anso maaf na wala ito anso ngay puli kamele isa si tatakan na imbilang taro saka seping pan di makarata ngay puli kaping Gagayin siya 20. Isa si 1 parang pen. Iman 12. Kaping sorol. May mamangi. Tama kamasi wiwi. Milan, Aguayo. Isa si Toto na
civil parish. Ngayon kapasya ngayon kisik-kisik. Naimina mga kaskis, labas ang kalangan ng kamasyon. Ngayon kita kibo remasyon. Pasangin pa, Wandaran Peli. We are having a remasyon at peace. Ngayon pa ngayon siwan ulo ka, ngayon kaya rin, ngayon gausela. Ngayon politik sasi, kapiwang sasi, onik ka. Kailangan kamasyon. Achievement. Mana siulan ut popular nachi. Mana me ut popular. Muta pai. Mana sob. Kamu ang siya ginay sa garmisi. Kaping tiang in melel kalangan men bertiang sasi sang na imun son bumin parwayo esasi kosantian momotso magsasi planeta sasen buya na Christmas kamasi ma buya son kati ma imine kastuyo esasi wan paron Robert kauna puta eksasen puli kilay gisanso tama sa buyan na Christmas melel senior so medingaling paros bitangan ngayon kin kamasi paros pa ngayon lima pang kakanin wiyas sa karata sa pa melel ngayon pang wiyas sungan mayo ragli minemesya so ewo pangay lima pangay anki so sanin sa senior saipan senior man sa kaunan pa rin kasaleda may pumakunin sa korosyon man pa sangin ilek na sa senior ngayon naman san salwi rimasi pa song karos me sa si pulikatete sang na senwariyo linto sa usigurano so ni pa men remasi me ises wit kila makitaw magsaspas kita may minute ke me way pa ermas men kaken dia pain me elel so me kos makrem po esas po te bay mga nemen kaping diang re esas kaunen pa kawait mau lama mau me kasaleda paseng sasi momocho penene me leta son korosen ni ang senior pure me pareu ngai suwe kanan kampirian pardia na pareu tatawag ni bis kaprensan haru sabay mga inanin kapingkin melelong renasasi parkapw tesek kaunen queen cup pasek kapune tesek sang nasi rito na noko nasi kuya pakalanganan kauno sa skoros kamelelo pa Pilipinan sa wete takmen kauno suwe kila armasmen me paluar mau ken suman ngumiyong makauno janikikin amenamen sasi sabun mason tata ba sasen kapingkin ko santi mame sas korosin wiason kati me ko semangay men pekita pa ko promasi pangay kamelelo pa nanay bulubulian sa senior pastor sangin lumum me sapulimankin sa kuwi putek kuang
Ngayon naman pagmangkin, may minawasak mga kasaleta ay papakurumas sa pairar. Ngayon naman pagmangkin sa uskupan, kan pulila son pungkap, parkapw. Masin makikiyang ngay ay suway sarpin mga kasaleta sang ngay uya masi son papawulwili na sa senior pastor. Wangay kapingkin pa kauno kupuregin sa na imun paruayo kasi namasin paru. Nay sasi suway tataw kung may giswuray sang risasi siya kureng sapato risasi pulilak sasi na nasasi. Kabay mo sasi nansiyang una sasi ka sang na son bangun pebore lelaway imun par rikite sakto sasen song una sasi kakanen kapureto irasi bukaros me ngaiswese tay rasi sing take rasi makartake penarasi Pilipin pa sasen nansing una sasi kakan pangito irasi pa irasi wiakse sasi ay wag masisem sa manay kasalada pa wal bisem sasi wal unisek na patawita sasi momocho o sasi puin lil time mo me sasen pasyente momocho limaw na minanaan sasi wag sasen nansiyong una sasi kakan sapsang rirasi pa rasen kakan manokela rasi sensuat ke tamele ta rasi sulan naman tulik sasi sapato tulik sasi nana dupen sasuya peneneu and the Syrian Israel masang utan utak rasi ta to na usagis me kaunu kubrekin rasi rasen kosan sasi nana minimum tupen kawitan kaunu ko songkarosan kakanen Sanumaw dan milili ang kaganin ng Jesus. Ngayon ulian tiya sa senior pastor, sila na mamochong man, da uya kaping lap soror ang asasi kaunen par, kulikila penini koros. So songen lepin makas, tiya tama sa senior ang kasalem. Kau nu memang isong koros me menemen sasi kuya. Imen katingi isong koros me menemen sasi patok. Pa MD rapa kesuanan patok di wis at tulung kay niya. Pisay. Makan komen patok di wis pa udang komen sa tama ko masih kasaleta na sipin paru main kaunen par kaunen puin me ko smeinen mau me kapure pena tiri nermas me anane en pas yang asasi puin ka asasi mangai tu asasi paru sen bil kamera le paso pasal asasi kaganen with poeme sasarin siya ng mga kun bikin alpas berapa highway 2019 kauno awia alpas pini kasaleta risasi pa email te ime sekmo wa ime karetak sa skoros aspas kipen na sipin paru risas Ngayon dito wasak magkaranan kumramasyon kung mga kumasyon. Kanarin one paron. Ngayon pa sa kartapas mawalian tumamotso pa yun na yun. Repen song koros, pagsasin kakan saletek, tumuin mau, tumuin sasin ananawil,
Paneng sa asian call kita pa call ta friend kapag pensises ta sa. Napakita sa son call to umasi. Call kita pa call ta sa asian kairla sa siyo pa na so. Masyon next, katutulang taon ng